Sinami kapa masikuna yupay chanchi ñukanchiwan paltayalispa kanashkamanta ilumawiyachi anta kaypi kanakupanchi kay Otavalo kitipi kanakupanchi estamarña kay policía chimbapuragupi nipanchi departamento de policía chimbapuragupi kanakupanchi kayta maysukuna masikuna shinallata sukta llaqtakunamanta tandanakuspa rinakun ari mana echanchichu maykaman sakinkapas rinakuta nachu sinapas kayta militar antawakunata kayta hispa kanakunachu ari kitumas nakuta mi mana yalichi takishka kancha imanda mi kutincha IBARRA tigrachinaku nachu IBARRA tigrachinaku ari chaykunata kinama rexichispa kanakupanchi nachu seguta rikuchispa katimuripanchi imashinami kay puchakunata yastamar kaykuna paktarimuspa katimupan yupay chanchi masi manalla mana payuta chispa kanakupanchi tukulla masikunaman ñukanchiwan palta rikushpa katimunakunku nachu sinami kan rikuch ari rikuch antawakunapi kunangaman ishkay kimsa antawakunami kay antawakunami Quito llaqtaman rinakushka nishkami rillachirka nachu sinami ñukanchipas kaypi rikuchispa risichispa katimunakupanchi nachu antawakunata mi kutincha IBARRA tigrachispa katimunakunapi kay pachakunapi rikuchispa tigrachispa kanakpashkanchi imashinami kaypi militar antawakunata kutinlla tigrachispa katimunakupa nachu No se dejo. Masi, ¿cómo está? Ari chanchi masikuna sinami kapa rikuch imanaji takapangichi ari cartón bajo ni panchi nachu cartón barrio cartón ni panchi paykunapas kaypi ñukanchiwan palta yarispa kanakupa nachu sinami kapa masikuna suma pacha yupay chanchi ñukanchiwan palta yarispa kanakushkamanta suma pacha kapan sinami ñukanchipas kaypi rikuchispa kanakupanchi sumana paykuta chaychipanchi tukuylla ayllunkunama tukuylla masikunama astamar kay pachakunapi hatun puritami paltachispa katimunakupa nachu militar antawakunata kutinllami IBARRA kitima tigrachispa katimunakupa nachu yupay chanchi masikuna ali punllakuta charipaychi nispanipanchi nachu sinami kapan ñukanchipas kaypi kitinama rikuchispa katimunakupanchi ali rikuchinapas ayllukuna tananakukuna llaqta masikunaka kunangama Kami shamuspa kanaku nachu ari rikunakupanchi nachu rikuch ari ¿Cómo está? Bien. Sí. Sinami kaya masikuna yupay chanchi ñukanchiwan palta yarispa kanashkamanta sinami ñukanchipas rikuchispa kanakupanchi ari militar kunakupuyllami tidanakupan IBARRA kitima nipanchi nachu sinami ñukanchipas kaypi kitinama rikuchispa risichispa katimunakupanchi nachu. Muy buenas tardes a todos los que siguen esta transmisión en Ecuador. Justamente nos preguntan los usuarios si los militares están a favor o en contra. Les explico rápidamente. En horas de la mañana, en la madrugada, desde la ciudad de IBARRA, estos vehículos de militares se trasladaban limpiando las calles y, según dicen, se trasladaban hacia la ciudad de Quito.
como refuerzo a la ciudad de Quito. Y desde la comunidad de San Rafael, toda la gente los están regresando y todos dicen para que se regresen a la ciudad, a sus casas los militares. Entonces no están a favor, simplemente están siendo regresados por las comunidades hacia la ciudad de Ibarra para que no avancen hacia Quito. Eso es la información, amigos, y gracias por seguir. Arius ikuichi sinami tupi jaktamanta kimirish kastawar kaipi bikuch pakana kupani tupi jo kunama tupi jo kunama. Unidos jamás será vencido. Hermanos unidos jamás será vencido. Sinami kama sikuna nyukanchipas kaipi kikiunao parte enis pakana kupanchi bikuchispa. Arius ikuichi sinapas ayukuna masikuna tanana kukuna ka Samus pakati mana kupara na sisuma pacha kapang yo pa ichachi ki pension pakta yalis pakana kuskamanta suma pacha kapang sinami kapang sikuich ali sinami kapang yo pa ichachi ki pension pakta yalis pakana kuskamanta sinapas ni kancha saguta urispa sinipanch nachu estamos sikuchispa sinami ni kanchipa sinama wiachi anta kaipi kana kupanch tauspa izukuna sukta takuna manda kaipi kai hatu purikunapi tanana kuspa kati mana kanacho sinami ni kanchipas kaipi kusispa kati mana kupanchi tukuiza izukunama tukuiza masi kunama imanaj takapangichi manaj tayal napangichi sumana paiguta chaskipaichi nispanipanchi kanchiwan pakta yalispa kanashkamanta sinami kapang yupay chanchi kanchiwan pakta yalispa kanashkamanta apa Jaktakunapi sinami estaba que hatun atarikunapi tukuiza itukuna masikuna anakuspa kanashkatami sinami nikachipas kaita sulta jaktakunamanta kichimanta jaktakunapas kaipi pakta yalispa kanakunachun Lisa, sinami kapang masikuna yupay chanchi ikanchiwan pakta yalis kakanakshkamanda kunapa jaktakunapi rikuchispa kati manakupanchi sinami kapang masikuna kutinja kay tikikuno nyami kunaga kay yachana wasi nipanchas namari Otavalo machayas la kana kunachu yupay chanchi masikuna yupay pakta yalis kanashkamanda Ari sinami kapang halisa chikapangichi sumana pregunta chaskipaichi lispa nipanchi kanchipas kay pikitinganao pakta lispa kanakupanchi rikuchispa rikichispa imashinami kay pujakunapi hasta ngari kay hatun hatarikuna pakta rishkakunamanta o pakta rishpa katinakupi Barrio El Cardón. Barrio El Cardón.
Oh, ya también, ¿no es cierto? Muchas gracias también por estar presente, nos dice. ¡Fuera, Lazo! ¡Viva! ¡Viva Ecuador! ¡Viva! ¡Viva el movimiento indígena! ¡Viva! Así, pregúnteles por qué están, no han de contestar. No responden. Ari sinami kapa masikuna imanalta kapagichi, imanalta yalinapagichi, nikanchi llaqtakunapi, shinallata kari llaqtakunapi rikushpa yalinakupi, nikanchi kaypi kanakupanchi, rikuchishpa, riksichishpa, kay punllakunapi, kay hatun qatarikuna paktarimushpa katimupan, kay Imbabura markapi. Ari mashinanakupashkanchi, ashtawan riksichispa kanakupashkanchi, kay hatun qatarikunaka mana yangamandachu kan, ashtawan ari kay preciokuna subishkamanta, nachu preciokuna bishkashkamantami kay qatarikunaka paktarimushpa katimupan. Kunan punllakama ñami kanchis punllakunata yalishpa kanakun nachu, ari ñami kashkuña kanchis punllakunami yalirishka kan, ashtawan ari kay punllakunapi rikuychi, chayka chaymanta kikunamanpash rikuchishpa, riksichishpa katimunakupanchi, ñukanchiwan pakta yalishpa kanakupi nachu, yupaychanchi ñukanchiwan pakta yalishpa kanakupi, chinapas ñukanchi kaypi rikuchinakupanchi, riksichinakupanchi, ari mana yachanchichu maykaman kay kuna kay rishpa karinakutapas nachu. Kapa mashikuna yupaychanchik, sinami kay manalla alllachkapanchi, ari sinami kapan ñukanchikpas kaypi rikuchispa, riksichishpa katimunakupanchi. Ari llachkapankichi mashikuna, sinami ashtawan kay colegio Otavalotami yalimunakupan nachu, colegio Otavalotami purishpa shamunakupan, ari rikuchinakupanchi. Yupaychanchi ñukanchiwan pakta yalishpa kanashkamanta. Shinamika mashikuna yupaychanchi ñukanchiwan pakta yalishpa kanashkamanta nachu. Sinamika ñukanchipas kaypi kikinawan pakta yalishpa katimunakupanchi. Kapa yupaychanchi mashikuna ñukanchi katinakupanchi kunanga ari colegio Otavalota ñayalinakupanchi, imashinami militar mishikunata ashtawan kutinlla IBARRAman sakinakupanchi, ashtawan mashikuna sumana preguntas estipaychi sualipanchi canción falta el espada los comanda Villapi sakingapa épica tauka mashikuna ishukuna hasta marita nanakushpa kanakshaka snapa shmana yalich sakishkachi chaymanta kay pachakunapi rikuchispa, riksichispa katimunakupanchi. Mana yachanchichu maykama rinatapas, ari shinami ñami colegio Otavalota yalishpa kanakuwan nachu.
Yupaychachi mashikuna. Permisito, por favor. Shinamilapa mashikuna, yupaychachi. Viva, viva, viva. Kispichiwaichi mashi. Sama pacha kapang mashikuna, yukachipas kaypi. Kotispa tanakupanchi. Yupaychachi mashikuna sinami kunanga maymanta chayrinapanchis tamarkay vía selva alegre de pacha chaytami yalinakupan sinami ñukanchipas kaypi umbrashpa rikuchispa katimunakupanchis nachu ari tawka ayllukuna shinallata sukta llaqtakunamanta kay hatun tananakunapiqa kiwirispa shinallata purispa rinakun nachu hasta militareskunata Sapingapa nachu mana yachanchichu maykama purispa rininakuta nachu maykama purispa rininakuta mana yachanchichu shinapas rishkuich kaypika kotama llaqtamanta mashikuna kaypi shuyanaku nachu rishkuich tawka ayllukuna mashikuna rishkuich shina ñukanchipas kaypi ashtawan rikuchishpa kanakamashkanchi Yupaychachi mashikuna ñukanchikwan parte yalishpakamanta ñukanchikwan radiomanpi sinamikapa sinapas shayakunakunchik pero sinapas kaypi katipanchik rikuchispa mashina maykama rinahuta rikunkapak munapanchik nachu
masikuna imanaspa kapankichi inti punchapis tumana paykuta chaychispa kanakupanchi ñukanchipas kay Eugenio Espejo kitichimanta purispa shamushpa kanakupanchi nachu shinapas ashasha shinapas mana rashayushkanchichu nachu shinapas purispa katinukpachi ashtawan kay pachakunapi Ñukanchipa llasaguta Eugenio Espejo kitichimanta wayrama llukshipishamuna paskanchi bueno kikinpa rikuypi imashinata rikuripa mashi bueno Nacho imasha ninakupanchi tukuyllallata kay kisuta kasunkishi kapanchi kay ñukanchipa respaldo igual como Unión de Comunidad Sama kaypi shayarinkapi ñashamupashkanchi kay medidakunata rechazanchi nishpa tukuyllallata imasha pachakunan kawsanakunchita imashakuna ñukanchi padecinakunchita trabajokunapas illa pulkikunapas illa hindikukunaka más que ashaguta ashtawan sufrisi nishpa pero kaytaka maymanta anchu chinkapa nishpa kunanga shayaripashkanchi compañero kunangamanga mashna comunata kaypi kapankichi mashi kay asa mamataka ñukanchipaka kay sukta comuna kunanga ña llukshimusha kapanchi chayka tukuylla wanllata kunanga ña pakta ña rinakupanchi kay entrada peguchena ñachi compañero ashata imata yupanga ashtamar militaskuna rinakushka shinapas kay San Rafaelpi mana yalichu sakishka pero paykunaka shuyaywa rinakushkanikta ninakushka imani panguita chikawaka mashi claro chay compañero kunata más bien kay fortalecimiento kay unidadta rikuchina kapanchi nachu antes pay chaypipas ñukanchika o sea kay runa hindikukunaka tukuylla kay organización rikuchishpaka kay militarkukunataka tigrachipashun nishpa ñukanchik shayachipashkanchi shinallata kaytaka ñukanchika ama vandalismo kunama yaykushun nishpa mejor pacíficamente chaykupi rikunakupanchi imasha paykunapi rikunakupan chayka normal shuk marchataka shinanakupanchi nachu paktallata kay hawa espejo lado manda dirigente kunawan kay utku lado asama y tukuylla kay muyundi llaktakunataka mashiku tukuripi imayaykutata kushpi sakipangima mashi ñukanchipa runa kawsaypika siempre llata randi imatapish o sea pakta chinkapaka puripashkanchi como runa hindikukunaka compañero chayka shinallata kaytaka último kaman ñukanchika katina kapanchi claro ñukanchipa sufrishkapi ñukanchipa kawsashkapika tukuylla manchata alita ñukanchika maskanakupanchi chayka ama shayakupashunchi compañeros katipashunchi kayka kunan ñukanchipaka chayrami shinchika kallaripajun ama shayakupashunchi compañeros katipashun Yupay chani mashi Edison Andrés Mastamar kay Asama Unión de Asama Ukumanda Ñupama Pusha nachu shinama ñukanchipas kaypi ashtama rikuchishpa katikunakupanchi shinapas ñukanchik katigrinchi nachu shaguta manara shayakuripanchichu pero shinapas ñabatiriyakuna ashasha ishiyashpa tukurishpa katimupan nachu shinama iluma uyachanta kaypi kanakupanchi ashtama rikuchishpa riksichishpa imashinami kay hatu hatarikuna paktarimushpa katimupan ashtama kay Ibabura markapi ashtama ñukanchipas kaypi rikuchishpa katimunakupanchi shinami ña kay unidad educativa Tarata Chimbapurapi kanakupanchi mana kashpa kay hatu yaku nipanchi chay kuskapi kanakupanchi nachu kaytami ña purishpa shamunakupa nachu
Arishna mikapa mashikuna ñukanchiwan faltarispa kadashkamanta. ¡IBARRA! ¡Otavalo! ¡Viva IBARRA! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? ¡Vamos, pueblo, carajo, el pueblo! ¡No se mueva, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo, el pueblo! ¡No se mueva, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo, el pueblo! ¡No se mueva, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo, el pueblo! ¡No se mueva, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo, el pueblo! ¡No se mueva, carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva el paro! ¡Que viva! ¡Viva Fuerza Indígena! Ari shina mikapa mashikuna stangari ñakay hatun yaku peguchita ñapisikana hupan chaymami ñukanchipas chayashpa katiripanchik shina mikuna punllakamanga kanchik punllakunata stangari ñankunama kay hatarikuna paktarimushpa katirupanka IBARRA markapi tukuylla muyundi ayllu llaqtakunapi shinapas ñukanchik kaypi pakta umpashpa katimanakupanchik rikuchispa kay hatun hatarikuna paktarikuykunamanta yupaychanchik mashikuna ñukanchiwan pakta yarishpa kanashkamanta ikimunapa llaqtakunapi wasikunapi rikuchispa katimunakupanchik nachu ari yupaychanchik nishpanipanchik ñukanchiwan pakta minakupi shinapas llashakuna rikushpa katipanchik nachu shinami kan kunakama rikuchinakupanchik mashikuna yupaychanchik nishpanipanchik ñukanchiwan pakta nishpa kanakupi kay hatun yaku kuskapi kanakupanchik nachu rikuchispa riksichispa mashi manalla church ¡Viva el movimiento indígena! Manalla takapankichi, manalla. Islami kapa. Chipas kaypi no falta compaspa, rikuchispa katimunakupanchik. Yupaychanchik, manata kapankichi, yupaychanchik. Kapankichi. Estamos rirkanchik kaypi, ña. Kay hatun yaku nipanchik ña peguchima chayashpa kanakupan nachu shinapas llashakuna rikushpa kana. Agua chip saques caballo que tiramos juntos. Ari shinami kapan mashikuna peguchi llaqtapi kanakuchik nachu peguchi llaqtapi kanakupanchik shinapas kaypa shakuta samanakupan
Ari rikupanchik tawka aylukuna, mashikuna, estamos shukta llaqtakunamanta kimirimushka. Ari kunankamanga mana imapas llakikuna rikurinchu allimami katimunakupan, nachu randimanta alliguman hatarikunapi, shinallata militar mishkunapas mana llakichishkachu, pero shinapas ñukanchik chaykuta rikushkakunata pillachishpa kanakupanchik, nachu ari kaypika mana imapas llakikuna rikurinchu, shinapas militar mishkunataka IBARRAman kutinlla tigrachinaku, nachu Quitoma yalinakutami IBARRAman kutinlla tigrachishpa katimunakupan, nachu chaykuta ikunaman riqsishpa katimuripanchik, nachu kuyashpa katimuripanchik, nachu sanamente, pacíficamente, paikunapa sector mantira na hochu taita kuna mamakona, chaya pasunchi, peguchi semáforo man, che manda caña cada uno sector de mantira pasunchi a taita kuna mamakona. Ari mashinani nakupashkanchik kay peguchikama chayamurinakupa, nachu kay semáforopimi ña kay Otavalo kitiman kimirishka ishu llaqtakunaka kaypi sakirin, chaymanta shukta nanakushka mashikunami ña chaychari mayqa ushishkakama sakinkapak ririnaku nispami villachirinaku, nachu chayta ari shinami kapan ñukanchik kayta kay mashinami kaykuna paktarimushpa katimupan ashtaman kay pachakunapi, nachu shinami ñukanchikpash peguchi kanakunchik, nachu peguchi llaqtapi ashtaman rikuchispa, nachu con cierto cercacho. Apa TV ini transmisikan ini. Fuera Nacho, fuera. Hari sinami kapa mashikuna yupay chachi de pensión pantalla disparador yami peguchi llaktama chayanaku, nachu peguchi llaktama chayanaku chaymana yaktishu tantanakuikunami sakinkapa rinakунka nishpami riqsichin. Ari chayta yachapanchik kunankama, nachu comunidad manda para el ya peguchi llaktama chayanaku panchi mashikuna. Panchi ahorita otra vez mashikuna.
Ari mashikuna yupay chanchi yukanchik un pacta yarispa kanakshkamanta. Yupay chanchi mashikuna shinami ñapayguchi llaktapi kanakupanchi ñansi mapuruma chayaspa kanakupanchi. Manashi. Ari yupay chanchi mashikuna shinami ñukanchik kaypi pachakupi kanakupanchi ñukanchik un pacta yarispa kanakupi sumana payguta chaskipaychik nishpa nipanchi mashinami shaguta kaypi samashpa kanakupak nachu. Ari shinami kay pachakupika payguchima chayashpa kanakupanchi nachu, payguchima chayashpa kanakupanchi shaguta. Ima guta kapa mashi? Ima guta kapa? Halima kapa mashi? Pueblo, nicacho, anisto kunata. Policía militar kuna manjana armado kuna nicacho, kai kunata ya chahon chikasasina trabajan gapa nacho, depende. Naturalmente nacho. Naturalmente, na wen chingapa pero manja chingapa. Harish namika mashikuna, harish namika pa mi pechachi. Ya. Shinami chayamos pa kanak pashkanchi, peguchi, llaktama. Manashta kapangichi, peguchi, llaktapi kanakupanchi. Ari kaypi pastawka, aysukuna, masikuna, sukta llaktakunamanta tananakushpa. Kaypi suyanakunachu, shinami kapa, shinapas ñukanchik kaypi shukuchinakupanchi, riqsichinakupanchi. Ñukanchik pacta yarishpa kanakunachu, rikuychi. Shinami kan rikuychi, aysukuna tukuylla kaypika. Ari stamari ñankunaman lluksishpa kanakushka, shinami ñukanchikpas kaypi lluksishpa kanakupanchi. Tawka aysukuna nachu, sukta llaktakunamanta stamari kaypi pacta yarinakupan. Rikuychi, peguchi pimi kanakuchka nachu, peguchi llaktapi, shinami ñukanchikpas kaypi Ari shinami kapan yupay chanchi. Ari yupay chanchi shinami kapan mashikuna yupay chanchi ñukanchik pacta Ari kayta mandamos napanchi. Ari shinami kapan mashikuna yupay chanchi ñukanchik pacta yarishpa kanakushkamanta. Ari shinami kapan ñukanchikpas
Dirigente de Miguel Egas. Dirigente de Miguel Egas. Pascareche, esa gota, Pascareche, vayamos. Presidente de Valles y Comunidades de Miguel Egas. Dirigente de Miguel Egas, de Valles y Comunidades. Presidente de Miguel Egas. Estoy aquí, Como usted está a cargo, usted está viniendo desde allá, tenga la bondad de saber hacer entender a toda la gente, a todos los miembros de los pobladores de aquí de la comunidad de Peguchi y de tanto de ese lado. Aquí le venimos a dejar desde San Rafael a los señores militares. Ahora, ustedes, yo quisiera que no hagamos mucho problema. Yo sé que el militar también es pueblo. Ya, entienda, porque también son hijos de los pobres. Policía Nacional, no, ellos son otros. Entonces, por favor, ahorita los policías nacionales están detenidos. Aquí están. Buenos días. Yucanchi como zona San Rafael, espejo, pacíficamente, Kashna, Macana, Vaikuna, Pishamana, Panchita, con la mamá cosa. Kai con la violencia, Nakiachu, una panchicho. Afrentamiento con la Natiachu, una panchicho. Imagíname sanamente, llamo una panchi, marcha pacífica, y chasa ya tamay, manchaya, chinagas, papachaya, chigripaichi, Yucanchi, Kanya, Kayu, Kama, Apa, un pascanchi, San Rafael, exactamente. Chinaga, Kumbacona, Kikin, una pamaki, Gopim, Saki, Gripachi, jefe, venga, coronel. Aquí tienen que ver a la zona. Ya nosotros ahí, entonces, como zona. Recordarán los celos porque los van a quitar. Solo completo mi capa con la cosa. Por favor, ellos van a escoltar hasta donde puedan. Así es que, compañero, le dejo donde la presidencia. Mucho gusto, por una cadena. Muchas gracias. Todo completo estamos entregando. No tenemos nada, ni un estero no hemos tocado. De la misma manera pedimos. Para los que no entiendan quichua, todas las comunidades de la parte norte de Otavalo han escoltado hasta este punto de Miguel Egas, Peguche, a los militares en camino hacia Ibarra, y ahora están entregando en manos de la dirigencia desde esta comunidad hacia el norte, ¿no? Entonces las comunidades de la parte sur de Otavalo, desde San Rafael, han venido escoltando a los militares y en este momento están entregando a los dirigentes de Miguel Egas y las comunidades en adelante hacia el norte, para que sigan escoltando hacia la ciudad de Ibarra. Y están diciendo que les han traído sanos, sin ningún rasguño, y que los entregan de esa manera y que no quieren ningún problema, no quieren ninguna violencia, y que asimismo lo escolten sin ningún daño, que ellos también son seres humanos y que no son la policía represora, sino son militares, ellos también tienen familias y que por favor lo cuiden su integridad. Entonces están diciendo que vayan escoltando a los militares hacia Ibarra de manera pacífica, que aquí es zona pacífica, dicen. Y que ya han conversado con los militares, con los sargentos, y que ellos ya mencionaron en no volver y quedarse en la ciudad de Ibarra. ¿Están de acuerdo con eso? Eso es lo que están mencionando.
Por motivos de batería, amigos, es hora de dejar de transmitir. Entonces, gracias, amigos, por estar viendo. Como queda en claro, los militares quedan en manos de las comunidades de la zona norte de Otavalo y que van a seguir escoltando de manera pacífica. Gracias, amigos, a todos. Sigue la lucha. Entonces, no ha habido represión, no ha habido ningún daño de parte y parte. Las comunidades han escoltado a los militares desde la zona de San Rafael, desde el sur de Otavalo, hasta la parte de Peguche, Miguelegas, y ahora los dirigentes de Miguelegas van a escoltar hasta la ciudad de Ibarra. Pero por motivos de batería tenemos que dejar de transmitir, amigos, y gracias por seguir viendo. Pronto seguiremos transmitiendo en cuanto solucionemos el problema de baterías. Gracias, amigos, todos.